Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ачылыш аземинин катышчылары, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, урматтуу Алмазбек Сатыевич, урматтуу Узарбек Казыевич, биздин Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагына куш келипсиздер. Бизди колдоп, бизди коргоп турса дагы, мугалимдин кадыр баркын билбедим. Дүйнөдө эң бай адам ким дедим, акчасы бар бизнесменди издедим. Кошуп бөлүп көбөйткөндү үйрөткөн, алардан да бийиктигин билбедим. Дедим, акыл айтып ошол наамга жеткирген мугалимдин бий экенин билбедим. Жазып алып мугалимдин тизмегин издедим. Мугалим, суусуз болбос, кайнар булак. Мугалим, сулуу гана, ары жадарак. Мугалим, жарык нурун кенен чачкан. Мугалим, кылымдарга өчпөс чырак. Бизге жүрөктө, түбөлүккө ардакталат. Esep çıkarmay, çağlarında cüceler. Ağaylar, ağaylar, başlanıp kırdalaylar. Sabah verindip çürümay, samay bakmaz samaylar. Eceler, eceler, başlanıp güle güle. Sabah verindip çürümay, samay bakmaz samaylar. Bizimle yaşaydı, hoşgul eviye, şimdi zaten hoşgul eviye. Düğünleri arayıp esneydi, ayıp bölümü yaşaydı. Nookatım, kuçağı dolgun olmattı elimdin, urkuya batır kız, gün batıştan kulatıp, tarıktan görüşmek. Bizimle. Devreci kurtar mı?